Менің арнамда қонақта башқұрт халқының өкілі Айсұлу ханым қатысып отыр. Һәм тағы башқұрт телендә һөйләшәм, безнең диалект матур әдәби теле дип атала инде. Күбрәк урыслашкан калалар туып үстем. Шунда үземнең башкорт телемде үзләштердем. Безнең беренче президентыбыз Мортаза Алатай Рәхимов, ул яңрак мәрхүм булды. Уның менән мәктәптәр асыла башланы башкорт теле буенча һәм башкорт теле югары мәртәбәгә күтәрелде инде. Мин шулай дип уйланам, әгәр дә мин Өфөлә яшәмәһәм, мин Алматы калаһында яшәр идем. Шул Алматы калаһы ул минең йөрәгемдә калды. Безнең Бишбармак дигән, Бешбармак. Сездә Бешбармак? Әйе, бездә лә бар. Беш түгел, Бишбармак инде. Оқсайды екен, қазақтар сияқты. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім. Бүгінгі сұхбатта башқұрт халқының мәдениетімен танысып, тілдеріміздің ұқсастығын байқап көретін боламыз. Олай болса, кіріспе ақпарат беріп өтейін. Башқұрт халқы Сібір және Орта Азияның түркі тілдес халықтарының араласуымен, сонымен қатар Орал жеріндегі жергілікті угор және мадияр тайпаларының араласуымен қалыптасқан болатын. Ескере кететін жайт, башқұрт халқына қыпшақ тайпаларда өзіндік әсерін тигізген. Башқұрт сөзінің мағынасын ғалымдар оғыз түрік тіліндегі бастапқы қасқыр сөзімен байланыстырады. Яғни баш дегеніміз бастапқы, құрт дегеніміз қасқыр деген мағынаны білдіреді. Олай болса, сұхбатты бастамас бұрын бірінші менің арнама тіркеліп қойыңыздар және алдағы уақытта жаңа шығарылымдарымды өткізіп алмау үшін уведомление батырмасын басып қойыңыз. Сонымен құрметті көрермендерім, бүгін менің арнамда қонақта башқұрт халқының өкілі Айсұлу ханым қатысып отыр. Өзіңізді біздің көрермендерімізге таныстырып өтсеңіз, қай жақтан боласыз, немен айналысасыз? Сәлем, бөтәһенәле. Мин Айһылу. Минең фамилиям Байгускарова. Һәм мин Өфө калаһынан һеҙҙең менән һөйләшәм. Әлеге вакытта Башҡортостан Республикаһы, Өфө калаһы. Әйе, мин әлеге вакытта бәләкәй бәпәй менән декретта һәм эш буенча мин үземде онлайн форматында үстерәм. Русса әйткәндә инде наставник, я сейчас наставник естественного проявления у себя в блоге. Хәзер бөтәбез дә наставниктар булып бөттек инде. Но мин дә үземде шул онлайн формат эшемдә лә үстерергә теләйем. Жақсы, енді дұрыс. Уақытыңызды құр босқа өткізбей, пайдалы іспен айналысып жатырсыз. Меніңше өте керемет. Енді қазіргі заман онлайн форматқа көшу заманы. Не болса да қазір баста жасап жатқаныңыз өте дұрыс. Сіз қазір Уфа қаласында тұрамын дедіңіз, е? Әйе. Уфа қаласында басқа түркі тілдес елдермен сөйлесіп көрдіңіз бе? Татарлар бар ма екен? Уфада кімдер бар? Әйе, бездә төрле милләттәр бар. Әлбиттә, башҡорттар күберәк. Без Башҡортостан Республикаһы булараҡ татарҙар икенсе урында. Һәм дә Үзбәкстандан, Ҡаҙағстандан, Ҡырғыҙстандан килгән кешеләр дә осрай, әлбиттә. Шулай, таджиктар да була, бар. Күберәк был милләттең кешеләре, улар иммигранттар эшселәр булараҡ безгә Рәсәйгә килгән кешеләр. Жақсы, түсінікті. Ресейге көшіп барып, сол жақта өмір сүріп жатқан адамдар, иммигранттар. Жақсы. Сіз мысалға сол түркі тілдес елдермен башқұртша сөйлесіп көрдіңіз бе? Әлде сіздер бір-бірлеріңізбен орысша сөйлесесіздер ме? Башқұрт тілді білген кешеләреннән үзебезнең башқұрт телендә һөйләшәбез. Төрки телдең казактар, үзбәктәр, без белмәйбез ул ниндәй телдә һөйләшкән, ниндәй нацияның кешеләре, шуга күбрәк урыс телендә һөйләшәбез. Мәсәлән, әссәламу галейкум, үзләре рәхмәт дигән һүзләрне без әлбиттә ошо һүзләр менән аралашабыз. Әмма күбрәк урыс телдә. Жақсы. Ал енді тағы да бір қызықты сұрақ. Башқұртстан Республикасында қай қалаларда жақсы башқұрт тілінде сөйлейді? Мәсәлән, безнең республикабыз бит Урал тауҙары араһында урынлашҡан. Һәм безнең күрше республикалар, ул Татарстан, Удмуртия, мәсәлән, һәм икенсе өлкәләрендә Хамар өлкәһе, Силәбе өлкәһе бар.
һәм теге көнсыгыш көнбайыш ягынан ул Татарстан менән күрше республика, унда күбрәк урыс телдә һәм татар телдә һөйләшкән кешеләр осрый инде. Ул да татар түгел, ул диалект. Диалект. Көнсыгыш диалекты дип атала инде. Татар теленә охшаган. Республиканың башка урындарда Зауралье дигән бар инде безнең теге районыбыз. Унда уже прям башкорттар яшәйләр, күбрәк башкорт телдә. Былай ул бөтә районнарда ла осрый торган башкортса күп һөйләшкән кешеләр инде. Беренче урында торган тел. Жақсы. Ал сіз өзіңіз таза башқұртша сөйлейсіз бе, әлде татар диалектісі бар ма сіздің сөйлегеніңізде? Мен өзім таза башқұрт тілді. Біздің матур әдәбият тілі, который признанный инде деген литературный язык деп. Мен шул яктан булам, шул райондан булам. Һәм таза башқұрт тілді һөйләшәм, безнең диалект матур әдәби теле деп атала инде. Керемет. Сіз өзіңіз башқұрт тілінде оқыдыңыз ба мектепте? Мен өзім қалала туып өстем. Күбрәк урыслашкан қалала туып өстем. Салават деген қалаһы. Һәм мен өзім урыс балалар баксаһына йөрөнөм. Әмма минең гаиләлә һәр вакыт башкорт телдә без һөйләштек. Һәм минең әсәем безнең бер генә гимназия ул вакытта инде, ул 90-нчы елларда, ул вакытта бер генә башкорт теле менән гимназия, яңа гимназия төзелде. Һәм минең ул алыс яктарда, каланың икенче ягында ине. Һәм әсәем мотлак рәвештә шунда мине бирде, шул гимназияга укырга. Һәм шул гимназияны беткәч, мин Өфө каланы университетына индем. Филология буенча, башкорт теле һәм инглиз теле филология буенча специалитет булды. Һәм мин дөйем ятакта яшәнем, общежитие. Һәм унда 90% бөтә районнардан килгән башкорт кызлары һәм егетләре яшәгән инде. Тик саф башкорт телендә һөйләшкәнде. Без комнатала бүлмәлә 5 кызыкай яшәдек. Мин генә каланан инем һәм мин шунда үземнең башкорт телемде үзләштердем. Үсештә инде. Шуннан бирле мин урыс телдә уйлайм. Бында минең урыс телем әйе. Чөнки минең именно бала сакта мин урыс телдә һөйләшергә өйрәндем. Түсінікті. Әмма мин үземнең балаларыма без гаиләлә башкорт телендә һөйләшәбез өебездә һәм без үзенең туган телдә һөйләшер өчен ул бала сактан булырга тиеш. Әсә һөте менән инергә тиеш. Дөрес. Ал қазір Уфа қаласында башқұрт тілді мектептер, бала бақшалар бар ма? Бар. Мин зур кызымды, ул 3 яшьлек, өлкән кызымды дәүләт балалар баксаһы. Унда төрле төркемдәр бар, әмма без башкорт төркеменә йөртәбез. Башкорт телендә һөйләшкән инде. Унда тәрбиячеләр башкорт телендә һөйләшәләр, башка балалар да башкорт телендә һөйләшәләр. Шул һәм безнең гимназиялар бар, мәктәптәр бар, һәм балалар баксалар да бар. Жақсы. Ал сонымен қатар башқұрт тілінде телеарналар, радио, хабарландыру, газет, кітап деген сияқтылар бар ма? Бар. Безнең бит башкорт теле дәүләт теле дип һанала һәм безнең беренче президентыбыз Мортаза Алатай Рәхимов ул яңгырак мәрхүм булды, китеп барды был дөньянан. Һәм ул беренче президентыбыз. Һәм уның менән бөтә ул 90-нчы елларда, по-моему, уның менән мәктәптәр асыла башлана башкорт теле буенча һәм башкорт теле югары мәртәбәгә күтәрелде инде. Шуннан һуң икенче президент булды, уның менән сакына снизился язык, әйтеп әйткәндә. Һәм әлеге вакытта безнең хәзер республикабызның башлыгы дип атала. Уның менән башкорт теле, башкорт мәдәнияте үсешә һәм төрле саралар үткәрелә дип әйткем килә, төрле үсешеп бара инде, тагы үсешеп бара.
телевидение бар, башкорт спутник телевидение, радио Юлдаш бар, һәм матбугатта газеталар, журналдар бар. Әмма әлбәттә кала кешеләре ул хәтлем укымайдар, газеттарда, әмма районнарда рәхәтләнеп безнең өләсәйләребез, әсәйләребез укыйдар. Телевизорда ла карайдар. Безнең театрдарыбыз бар. 2 театр башкорт телендә, академия театры һәм яшьләр өчен театры. Өте керемет. Я, бұл енді халықтың мәдениетін, тілін сақтап қалу үшін жасалып жатқан барлық іс-шаралар. Менің енді сенімім, сіздердің жаңағы ұлттық мұраларыңыз, тілдеріңіз ұмытылмауын қатты қалаймын. Я, барлығымыз түркі тілдес ел болғаннан кейін өзіміздің мәдениетімізді сақтап қалу керекпіз. Жақсы, сіздің артыңызда тұрған ол башқұрт халқының қол өнері ма? Көрпе дейсіздер ме қалай? Бұл бала, бұл менің өлесейімдің баласы. Һәм мин махсус рәвештә бына безнең милләтебезнең был күлдәк, был да минең өләсәемнең күлдәге. Кандай әдемі. Әйе. Был ука дип атала. Әйе, был борынгы, был әлеге вакытта безнең милләтебездә шул киемгә игътибар бирелә инде. Башкорт милли киемнәренә игътибар бирелә һәм безнең хатын-кызларыбыз, инәйләребез, өләсәйләребез тигеп алалар һәм кияләр. Төрле кашмау дип атала, без баш өчен кием дип кашмау дип атала инде. Түшелдеректәр, хакалдар эшләйләр. Телдә генә проблема дип әйткем килә. Телдә генә проблема түгел ул. Ул мәдәниятте лә үсешергә кирәк. Киемдәрдә лә ул да булһа балаларга килгәндә инде янһүрәттәр дә кирәк әлбәттә. Спектакльдәрдә балалар өчен кирәк. Минең шул әйтә торган хүзем тик кызыксыну менән генә игътибарды төрле милләткә инде башкорт кына түгел. Кызыксыну менән генә уятырга мөмкин. Мөхәббәтте, үзенең милләтенә мөхәббәтте. Бәлки телдә лә белмәясәк, бәлки сак кына беләсәк, әмма ул бейеүгә йөрөтһәң, ул спектакльдәргә йөрөтһәң, ул китаптарны күрһәтеп бирһәң үзенең балаңа, шуның менән кызыксыну өйрәтергә, мөхәббәт менән, тик мөхәббәт менән генә кызыксынуды. Дұрыс айтасыз. Қиынап оқытсаң пайда тимейді дейді ғой. Сондықтан махаббатты көрсету керек. Қалай өз ұлтын жақсы көру керектігін барлығын. Иә, дұрыс айтасыз. Урыс мәктәптәрдә урыс балаларга ла башкорт телен өйрәтергә, шундай предмет куйдылар инде. Уже берничә ел. Һәм улар әлбәттә укымайдар бит. Әйе, әлбәттә һаумыгыз дигән сәлам, мөһим фразаларды, һүзләрне беләләр дә, әмма минеңсә ул киреһенсә балаларның, урыс балаларның икенче милләткә отвращение нисек була, нитә инде. Кыйнап оқытқан кезде андай өзіне жақын тартпай, керісінше, тілді итеру, қабылдамау деп айтамыз біздің тілде. Правительство наоборот хотят, чтобы знали элементарные слова, там элементарные вещи, да, чтобы, как будто бы башкирский язык это государственный язык. Но это наоборот вызывает, мне кажется, тем более у детей, да, когда тем более через уроки это, наоборот, отвращение именно. Именно я имею в виду урыс балаларда. Немножко такое двоякая такая ситуация. Келесі сұрағым, сіз башқұрт халқының жазушыларын, танымал адамдарын білесіз бе? Әнші болсын? Әлбәттә. Безнең язучыларыбыз, ул да бул Рәми Гарипов, Мостай Кәрим, мин аларны язып куйдым. Зәйнәбишева һәм безнең күп язучыларыбыз бар. Бар ине. Қандайда бір жазушының шығармасын білесіз бе? Әйе, ул безнең классик шагыйрыбыз Рәми Гариповтың туган тел турасында мин уйлайм, шул шигырьдә шулай ук әсә хөте менән һеңдерелгән шигырь мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай яямын да шул ынгылардан хуш етле бер кәрәк куямын. Өте керемет. Мені қаншалықты жақсы түсініп отырсыз? Мені түсінесіз бе? Қазақша сөйлеп отырғанымды? Әйе, кайһы бер һүзләрне мин аңлайым. Әмма
тиз һөйләшәгез, теге бөтен һөйләмгә кыенаrak миңа аңларга. Мин Казакстанда берничә тапкыр булдым, Астанала һәм Алматы калаһында. Һәм кайһы бер сакта минең менән казак телендә һөйләшә торгайнылар кешеләр инде. Мин аңламай торгайным. Особенно когда тиз һөйләшәләр, мин аңламайм инде. Әйе. Һәм мин башкортча җавап бирәм уларга. Җавап бирә торгайным. Теге мин аңламайм дип, мәсәлән. Или теге карайдар миңа казак кешеләре. Бу безекенә охшаган ул, әмма безекенә охшамаган дип һәр вакыт миңа карай торгайнылар. Яратам мин Казакстанды. Әйе. Ой, керемет. Қазақстанда болғанда, былай шет елде жүргендей сезіндіңіз бе, әлде өз жеріңізде болғандай? Қандай сезім болды? Мин Алматы калаһын нык яратып киттем. Ул миңа Өфө калаһы һымак тоелды. Чөнки бездә Өфөлә күп агастар, күп яшеллек инде үсә. Һәм Алматы калаһы шулай нык күп агастар үсә. Бездә әлбиттә Өфө калаһында тагылары юк. Әмма мин шулай дип уйланам, әгәр дә мин Өфөлә яшәмәһәм, мин Алматы калаһында яшәр идем. Иә, мен де өзім Алматыны өте қатты жақсы көремін. Таулары үшін, көгалдары үшін, жап-жасыл ағаштары үшін жазғы кездегі. Шул Алматы калаһы ул минең йөрәгемдә калды. Хәзер әйткем килә, мин бит йырдар, мәдәнияттә эшләй торгайным. Һәм мин Spirit of Tengri фестиваленә берничә тапкыр баргайным. Төркемдәр менән, Аркымак төркеме менән һәм Роберт Юлдашев төркеме менән безнең Урай дигән музыкаль инструментыбыз бар. Һәм шул Урай безнең музыкаль инструмент менән халыкты таныштырдык инде. Ой, керемет. Ал башкорт халкының кандай улттык тагамдары бар? Нимә бар? Улттык тагамдары. Тагамдары. Улттык тагамдары дегенimiz традиционный блюда. Без аш бешерәбез. Тукмас ашы мәсәлән. Дибет. Халма белән аш. Безнең биш бармак дигән, биш бармак. Sizdə beş barmaq? Әйе, бездә лә бар биш бармак. Биш, теге биш түгел, биш бармак инде. Қалай пісіресіздер? Беш бармак қалай дайындайсыздар? Бездә лә теге төрле районнарда төрлесе бешерәләр. Вот минеңсә казактарның хымак. Зур дип халма кыркабыз. Һәм ит, һәм хурпа инде. Сорпа? Орпа. Бульон, сорпа дейміз. Ұқсас екен, иә? Ұқсайды екен, қазақтар сияқты. Иә, әмәм, мәсәлән, минең иремдең, уның районда икенчерәк биш бармакты бешерәләр. Аш һамагырак инде. Тоже бәләкәйрәк халма, ит менән һәм хурпа менән ул бергә инде, хурпа менән. Жылқының етін жейсіздер ме? Әйе, жылқының ите, әйе. Жылқының сүтін, қымыз ішесіздер ме? Әйе, эшләйбез, әйе, қымызды яратабыз, нәгы дип бөтәбез дә сәбез қымызды. Тағы ла безнең шәрбәтленән ул сәксәк дигән бәләкәй генә камырдан эшләнгән майда куздырылган. Чак-чак татарлардың? Әйе, чак-чак. Сәксәк әйтеп атайбыз. Бал менән эшләйбез, шул сәй менән эшләйбез. Керемет. Жақсы. Ал нағыз башқұрт қандай болу керек сіздің ойыңызша? Для меня настоящий... Это немножко то ли хотелось бы так, да? И хочется так, что хочется, чтобы башкир был свободным и достойным. Все равно, вот сколько в истории очень много было притеснений, очень было много национализма, нацизма, и это все равно хан менен хиндерилген уже на генном уровне, это все вот у нас через поколение это все выходит. И мне хотелось бы, чтобы наши дети были свободными башкирами, независимо от того, где они находятся, в какой точке мира они находятся, чтобы они достойно говорили, что я башкир. Наши дети уже другие будут, но чтобы в какой бы точке они ни находились, чтобы они с удовольствием говорили, что я представитель башкирского народа, я башкир, и с любовью к Башкортостану, с любовью к башкирской земле рассказывали об истории,
свободно рассказывали, да, вот именно вот я про свободу вот это, чтобы это было именно вот здесь вот рух. У нас есть такое слово рух. Бізде де бар рух. Оно же непереводимое на орыс тілге, и это непонятно, что такое рух. А рух это только вот здесь, это любовь, это махаббат. Көп рахмет, Айсұлу, өте қызықты болды. Енді мен өзім сізді енді башқұрт халқын тыңдап отырып, қазақ болғандықтан сізді 80%-ға түсініп отырмын. Сіз мені қанша пайызға түсіндіңіз? Мен 60-70% аңлайым. Секи меня сақ қана ошолай ж х харифтер менен сондықтан аңламайым енді. Дүрт сөзден бір сөзден аңлайым. Балнур, большое дело делаете. Зур эш иштейсиңиз. Глаза горят, я вижу, прям это очень классно. Рахмет. Вот прям оңыштар сізге тілеймін. Рахмет көп. Ешігіз оңышлы болған. Вот, прямо вижу, что с любовью, прям с такой заботой делаете. Оңыштар сізге. Әумин, рахмет көп. Рахмет, что позвали. Сізге де рахмет келіскеніңіз үшін. Құрметті көрермендерім, сіздерге сұхбат ұнады деген ойдамын. Өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді төменде қалдырып кетіңіздер. Мен олардың әрқайсысын оқып, сіздерге жауап қайтаруға тырысатын боламын. Егер де менің жасап жатқан жұмысым, контентім ұнап жатса, маған қолдау көрсетіп қойыңыздар. Қош көріскенше сау болыңыздар.